Uyakwazana wena. Ukahlaba msadi so wena ma. Bengazi nokuthola imiskha. Ungazi umugwazi bawungasitshelanga sisho ukuthi wena kahle kahle umkhulu ukuthi umuntu uya abuse nabafazi. Hawu. Lo muntu lona la kwami. Unanesibindi sokuzala lo muntu. After into azenzile kumntanami wena. Unesibindi sokungena la ekhaya bayisisi wetwana. Unesibindi. Wow! Yey! Wow! Give me chance. Lava sicela imali. Miss yes sis. Lo muntu lo dala ngihlukumeza lo muntu lo. Dala ngihlukumeza ngikhaba. Angikhaba ngipreg. Khala zongibuza ngesisu. Sonke isikhathi. Yes sis. Wow! Baba. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Pascal Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to me last on Josie Pascal, to suit today. So guys, today re ngoletse ke my brother Mona, e re fela ke mo face baka so rena re jotse re lebitso la ke mang le rwa re ngoletse. My brother le kae? Ke teng go sister. Ya le nna ke teng my brother, ke kopa fela o jotse di viewers tsa Josie Pascal pre lebitso la mang le rwa re ngoletse. O lebitso la ka ke Lucky ke ngoletse ho baneng ke na le bothata le motho wa ka weng balehela. Since I tsamaile bo 6 months ago. O motho ha o sala tsamaile 6 months ago. Lebaka ne leng ne le lwanne mohlomong ene o tsamaile ne. Ne re sa lwana ntlanje ne re na di issues tsa montlong o mara decide o tsamaya. Di issues tse tshwanang eng motho mo lo ke batla understand abuta ke. Ne re rata complain ka dichomi botaba tsa bojwala re ke na hola bona ntse tse jalo stuff. A decide mhlomong o tsamaya sa ke yona ntse jwalo. O a tsamaisa ke ntho jalo. A tsamaisa ke ntho tsa go wena o rata o nwa majwala o rata le dichomi. Rata le dichomi ene ntse ngape nna le metsi ka ngwanaka ke sa tsebe go o tsamaya jwang. O na entseng motho mo voice a we class so ke a go utlwa ntle ke ba o entseng. Actually na le metsi na pregnant ka ngwanaka. O tsamile le pregnant ka ngwana. So a ke tsebe go etsalang ka ngwana le so a ke decide le gore ke bitse lona le tsebong thusa. So motho ha o tsamaeng wa hae o tsamaile a o jweditse gore nna ke tsamaela lebaka le so la go wena ngwanwa o rata di dichomi gore ke motho o itsamaetseng ke batla gore di viewers sa rona ha o hlalosa story sa ha wena my brother di understand. Actually ke motho o ke rata dichoma hola bo tsaile hore a o mhlomo a tsamaya ba nna ka tla dichoma ke tseba ntantle o tsaetseng. O tsamaile o jweditse ka pasa o jwetsa ke batla o tseba ntho. A tsamaela sang jwetsa. E tsamaela sang jwetsa o vetsa a vela tsamaya habo. O utlwane fona kwa ka ngwana le girlfriend. A tsena le nako ho bo mo 2 years. O na qala o complain ka gore wena o rata dichomi le majwala no o re ke ntho ya gale. Ke ntho ya gale. Ke ntho ya gale o qala yona tshi. O ha iqale no. Yes. So wena batla re le show today re o thuse ka ngata. Le nthuse go msheba go pusha jwang le ngwana. Le nthuse. Bana ke tsebe ke na le nako ke sa bule ena le phone a sa tshwara a ke phone. Mara wena so di tlweletse dichomi le majwala. Ska o tshore ke motho tsamile nga le pregnant a complain ka ntho tseo. Ska rona re le show ha re ya mo le re lo thusa ke ntho tso di tlweletseng vele wena. Ke di tlweletse ke tshintshile ona tshi. Le ba godise ke ba tlweletse. O so o sana le nako ka nga le pregnant. Ya bo 6 months. Oh yena. Ya bo 6 months. So my brother ke utlwa gore o tsamaile a kwatetse ntho tseo after gore a tsamele gore a kwatele gore wena o rata majwala le dichomi o ile wa try communicator le ena o kopa tshwarelo gore bona ke batla re lokisa this thing gore go botsa phone jo ba ke tshwana sister a I tshware phone a ke phone ene habo a khona ho kena ke tsabanta twa ntho tse jwalo. Oh okay no problem. Mr. Johnson Lovers, can we please move? Yeah, lovers kitse o dinto especially wena le wena le motho a mtjita e tloetswa ke eng go lona batho ba bontate mhlomo mara le prioritize dichomi ho feta di relationships tsa lona mara. No, I think my brother was just being careless mfana. Yeah. And I think manje into emzisa la showing ngoba yasho ukuthi cherry yakhe be pregnant nani. I think yena nje uzele ingane yakhe akafuni ukuthi encedakale phese because lo muntu uyasho angithi ukutshelile my brother the time esaqala kuba pregnant ebengaqala ukukhuza ngithi about abangani notshwala njoba ngisho kunesikhathi eside nje kuna 2 years akubengaqala uyayibona so irresponsibility intwana mine as a out you start taking responsibility and realizing the reality of life mase kunenqosi the moment icherry maybe sisho ukuthi I'm pregnant and it's your child. You start taking responsibility mfana and before that moment in the same minute you're sitting pregnant from there impilo yakho kumele change and your mindset your vision into planayo they need to change. So chongo wena hantle iyetswa kuri mtjita be careless askanka responsibility for the actions hayi ke tsona ntho tse tsong batho ba bo especially di girlfriends di partner tse motho qetela o ngadila ne uyayibo
because of utwalweni osabe relationship ya how as priority. Because umntana abantu bezohlalelana mfana ngapha pregnant and udeserve ukuthi yabo udeserve ukuthi out yakhe ibe there for yena, you know. It's the best moment if umuntu esifazane pregnant when is an out to be there. Oh senzani songena ngapha okune gate la kune gate mina ngithi singena ngaka Ngicabanga likhona la. Nervous ke mango hlatswa. Yeah. Ufuna la ekhaya. Ntanambuzi. Ufuna la ekhaya namakhamera kwenzakalani? Akatalwana sipalelwe after yonke leminyaka. Wahamba umithi phela. Kwenzakalani muphi umntwana? Mayisiselana ngiyambuza muphi umntwana? Muphi umntwana amlethelana? Muphi umntwana? Wazini ngomntwana ubani? Waziyo ngomntwana. Ubani? Muphi umntwana? Muthomulu likayi kubale manganyani. Muthomulu njani? Akahlelo utlolwana muthomulu ke Josie Bioscope umang untandwe. Yeah, ngubaba kaBusi mina. Muthomulu azelanga ukuzokula Nkosi yami sipalelwe ubhuti lana. Asitshela ukuthi ufuna ukuthi azobuza ukuthi usisi uhambeleni, so usize ngalento leyo. Hawu lo muntu lona la kwami unanesibindi sokuzala lo muntu. After into azenzile kumntanami wena. Yazi lo muntu kune right ukuthi Muthomulu no. Esisimoya kusimani. Solo. Bayisalela umntana. Wait. Muphi umntwana? Muphi? Ayena umntwana. Unesibindi sokungena la ekhaya. Bayisisi umntwana. Unesibindi. Wow! Yey! Wow! Give me chance. Lava khethela imali. Miss yes sis. Muthomulu stop it please. Muthomulu no. Khethela imali sikamulanzi. Why my sis wait. My sis kuba kusho wenzekala kwenzakalani? Lo muntu lo dala ngihlukumeza lo muntu lo. Dala ngihlukumeza ngikhaba. Ngipreg. Khana zongibuza ngesisu. Sonke isikhathi. Uzongibuza ngesisu. Umntanami nje mina My brother ngicela ukubuza something. Uyabona ukuthi ngikwatiswa yini? Awusitshelanga ukuthi yes. Leva simuthibe ntata. Just sis. Oh, my brother. Wait. My brother wait. Wangasitshela ukuthi bom abuse wena nawe ke. Lesisu ngenxa yaka lo. Lenxa yaka lo le. Yes. Wangasho ukuthi wena boshaya usisi wabantu. Baba mistake wena sister. Uyombhaza ngomesi. Yeah, baba mistake sasa. Wangasitshelanga kanti. Baba wait. Somlayita thina ngendlela re. Umntanami. Tshela ukuthi akavumelekanga la ekhaya imfunani. Wongalisithi. Awusitshelanga ukuthi bo abuse imali ngenxa yakho phuma la ekhaya. Makahambe. Yeah, lava sikubala ekhaya. Yes. Baba asibesingazi ukuthi lo beka abuse umntanakho. abuse enough lo muntu man. Indaba yakhe lo muntu. Ngesifo senhliziyo lo muntu. Ukubona kwami la. Yes sis. Ubheke lo muntu unjani la imuntu. Ubheke nje. Yes sis. Wait. Just sasela ngenxa yale njalo engikhahlela isisu. Akasitshelanga nalento, akasitshelanga isisu ngalali lo muntu lo. Thina besingazi mayisingaye lo. Angifuni kabi la ekhaya. Siyaxolisa thina besithi Nalebhedlela ubaba masokola kungenxa yale njalela. Makaphume. Kuba litho sengibona. Khikuba litho sengibona. Ntate neresathi. Lava sikupha limthibe. Akaphume Akaphume. Imbekezelele lo muntu ngazi ukuthi lo imbekezelele lo muntu lo ngidala ngazi ukuthi uyaqela lo muntu angimfuni la ekhaya. Angimfuni la ekhaya na uyazi. Kibo bathini maka la ekhaya. Bathini kibo. Muthomulu. Wait. Yes, Mr. Kupali Mutibe. Dada, please. Just sis. My brother kabobu wile neti bana tsotso di etsang man. Kupa my sis. Why uzangwa mutshwarisa le ntato re la etsa something. Yes, sis. Whoa. Baba. Wangasitshela ukuthi lo abuse lo sisi lesiloko siyakunceda lana. Bathini kuwe? Azange bakhebethi. Kuba Mr. Jokes. Okay, uyathani? Uyenze uzabaleka lo. Jwayele. Wait. La ekhaya ngeke. Ngitoli mali. Wangashonga ukuthi wena uabuse lo sisi, awusitshelanga uyabona ukuthi wena uyasiletha lana singazi. Bengama abuse sonke lesikhathi 6 months okabaleki. Wangaba 6 months yenzani? 6 months ambili akashone kuhambe nomntanami. Bonani ukuthi my sis wait nizaza nilimazane asikisi. Muthomulu
Rona re ne re sa tsebe ane motho mo ka tlhabe. Bengazi mina ukuthi tsibi mutho. Ngwano umulimaditse mshimano. Ende kala ngimkhuza ngalomuntu. Motho mo mamela. Dala babaqada hayi la ekhaya. Listen. Oh see. Full like So kupa botsa something. We say o pregnant ke kupa botsa pregnancy wetsa lang o ka ngwane wetsa lang. Or nadlala lang abuser lo muntu lo. Wangishaya lo. Isisu sazomuntu saze sachitheka ngenxa yakhe lo muntu lo. Khona Ucithekelwe isizwe ke ngema kamshimano usile hle. Angikwazi ngamvulela icase. Icase yakhona nga-attend. Bayamfuna uyafunakala lo muntu lo. Hayi lava sinje already asimthathe. Uyafunakala Dala ngi-abuser lo muntu lo. Mbuzo babami. Namanje simele lokho. Uzongithola ngaphandle. sisengithole okho vele. Sicela nimbopheni lo muntu. Okay bathi baba Dala wena so. kufunakala. Ake sengisona njengoba bamvulela icase asilungise eyakhe akunankinga. Akunankinga. Sha. Ya akaboshwe no siyayilungisa yakhe. Sesimtholele yena is fine. Akenze. Wathi baking? Hayi. Plus beba lokho basingene. Asingene. Akumbuze something. Sonke lesikhathi wabona noma kwakho. Wena uyafuna ngamakhadi angithi. Maphosa. Hlala la uyaphi? Mudulisa lavasi. Good. Ufuna ngamakhadi Ngifuna umntanami wena. Ufuna umntana kwakusifi man wena. Uyakwazana wena. Ukahlaba msadiso wena ma. Bengazi nokuthola imisikhathi. Ungazi umugwazi wawungasitshelanga sisho ukuthi wena kahle kahle umgulu ukuthi umuntu uya abuse nabafazi. Wawusifaka thina. Wawusifaka thina sisho eJozi Bicycle. Abaleka nomntanami. Mfana lokho ngiyasambe naye Nkosi yami. Please boy esicamo ngiboleka ifoni yakho lapho mfana. Mfuna ntwana ngoba size nekare eyi1. Navasi. Ngifuna amakhadi. Ngifuna umntanami. Le police station seduze la. Ngicela While uyifone isituvale lentwana. ilantuka ngifolise le police station seduze. Wena ngawuthwarisa ukasihlabisa awuso batho so. Wawusaka jwetsa re le show. O re boetse maka wa go tsamaile fela because of amatshwala ba. Utamele. My sis a wena o tsamaile ka baka la ngana wa majwala le eng. Lalela lo bhuti lo. Dala ngihlukumeza. Ngihleli naye. Almost isikhathi ngihleli nawe. Ngihleli nawe isikhathi esithi baba sangifike la ngilimele la. Uze wachithekelwa isisu lo muntu usihamba ibhedlela ngenxa yayo lenja le. Sihamba ibhedlela. Leli case lo uyafunakala njengoba umuntu ombona hleli kanje. Ulavasi usafonela ipolice station Wangikwaza wena. Wangikwaza wena. Wo bathi baba ukuba laba sabu. Ngifuna umntanami nje. Ufuna umntana kwa kanjani nawe wenza izinto ezikanje wawungasitshelanga sisho ukuthi makwenza izinto ezikanje ma you can involve me my brother konthongtse so ukenya wa ka msebenzi u risk msebenzi wa ka nna Azange wa ka msebenzi wa risk because of inbox se ka maka avela nna ke thusa batho ba buang nnete but if o tlo dlala ka nna so o nketsetsa botsotsi Ntwana bathi 5 minutes ngicela uvale show sizohamba nayo lo. sis hey wait again guys ntho re tlo yetsa no lava so phone at police station e mahaufi so re nka abuti mona re tsamalene plus o batlwa ke maponesa re misa ko police station ntshe re misa maponeseng ba fesane ba mo bona hore ke yo motho sa lenga abuser o so pregnant ebile o hlabile o so batho mo sa nkutlisa bohloko kore guys mamelang umpitsitse mona re Lady Blue girlfriend ya ka ingalletse ka baka la re ke nwa jala tlo nthuse ganti wa tseba o maka yena o shapa o so batho ba tla nna ke tlo thusa manyala wa hae ke kopa o sekebe wa ngolla mo showung ha eba o tseba go wena o yetsana le manyala o ska nkena manyaleng a ha o ska nkena ntho tsa o tla nkena mathateng how is a manyala o ska mpitsa o change story sao please guys if lona mo situation so we ba abuser o ska le bala fela re email la ko Jozi Bicycle today yes baby kopa re nke ngabuto nje re tsama lovers angazi ukuthi nje asimthatheni Mr. Jones please hold Yeah. it. Ngifuna nje ukuthatha lo sisi ezoba yi-witness. please angeza no baba case fine oh usibaba case amshi Laba lo uzohamba nekare yamakhadi. sharp